Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. The past few days bekunetimvula netikhukhula nemoya lusabeka ngendlela lesimanga lokushiye Eastern Cape lapha eMthatha tindlu tinqwile emandini, bantu balahlekelwe tindlu tabo, labanye balahlekelwe ngisho timpilo tabo. So Black Coffee uthethe isikhathi sakhe Nkosi yami wabona ukuthi kungcono aside laba labalahlekelwe atindo tabo nalaba labanganamakhaya currently bahleli ku-shelter. Black Coffee Foundation iba-assistile ngetinkwa nangemasubho nangeti ngubo tokumbatha kulobusika, ngoba siyabona guys ukuthi kuyabanza ngendlela lesimanga. Kubuhlungu kakhulu lokwenteke laphana eMthatha guys, kusibona nje tindlu ukuthi tiphakathi emandini, bantu balahlekelwe tindo tabo, bantu balahlekelwe makhaya abo, atindo tabo tambile, weske labanye balahlekelwe ngisho umphefemulo yabo. Guys, kubuhlungu ngendlela lesimanga because le mvula lena ayimoshe tindzawo letiningi kakhulu, but lapha e-Eastern Cape ngathi ngiyindzawo la bese kuba worse khona. So bana baningi they are uploading uBlack Coffee for kulula sandla ngalesikhathi lesimatima kulabanye bantu nakangaka. So people are saying ukuthi invothe madvodzeni, or labanye bayasho ukuthi ngazuthi la khepha khona kunganza. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.